다시 딜렉 댄스 기테로 디와인 가이던스 랭인도 제가 페바당 캡도 페바 창마라가 소슈 아니 다른 게 인통디 당아조 로사와 디네 고츠체 next 6 month tawa duk pardola ni kirangi kare kare chungdu energy kare kare change kiran chola su yungdu kirala gruwa kare kare ligi du tang ani kirala ta soso yi lekai ngeni baine re career choni baine re soso yi tuning kala baine re soso gi ta relationship dewa de gi nala baine re te gruwa kare kare ligi du kirangi energy kawa padu chi ligi du onde ta tawa duk nala ondi gi ngeni ratiring tero ring chichigi la shwei ani lotar de korim shin la taring tada jewalo ta ni kochugi ni gi ngendung chigna la ta yana nga re chini swera yana nga gi da lota ni sum shi onde de ta khatsu do chi sui tu do onde de ta gi swei la shwei 당보 jewalo ta ni kochugi jewalo ta so ni kinan zo gi chidu ta lo digi ta lo sawa dine kotsukche tawa duk nala kinala gruwa kare kare ta tawa duk la di lo chega do chi cha do da lo chega nala kinala gruwa kare kare do chi ligi dusra gruwa kare kare do chi chugi do energy shift energy change kare kare do chi dusra okay Pentacles 당쇼로 교와 당쇼로 캐라라 business 게 아이디어 야쁘지 유서링에 심발라 키나 항상 business 아이디어 야쁘지 유서리 삼기도 또 어디 야네 메와이네다 키나라 리서로 키나라 중서리라 키나라 business 게 아이디어로 지키나 철로 숙침부 추용해 어디로 시팅기도라 아니 디사와리 셰키나라 고갑사와지 중요한 오케이 더 비즈니스 라나 팀인도 내가 챙이 되서 체도인 바이네 키나라 오퍼 사와지 리기도 다 키나라 고네 파리야기 된데 이 시기리 야나 키나기 고네 칼라오레 키나기 내가 제살로 고네 파리야 야나 키나라다 파트너십 제고라에도다 아니 내가 딩한도 심바치게 제라에도다 오덴데 지기 강다다라 용법 수무 약보 수토게기라 income di yappo suito ge kinala ko kapsawa chi tungi dulani da on de do stingi du ani kinala next 6 month la du ani kina mama da yang koni ni gi ngoni full da kinala de ba khang de gyora pe de ba khang gyo pe kyu yo ga yo to pe kyu da diksha la ne pe simba gani de chimi on di do stingi du kinangi chedura on de do chimi gi ngoni hangsa yargi to gi yo ani yargi to ma se kinagi mitse 드링니 벤체다 드링니 벤체라네다 로사니 벤체다와 둑나라 키라기 직 되바 베 심보 중기요 알아 되바 베 심보 중 당에 칼리 개인들라 바베 되부 야타 주 댄스 당아 심데 메라 도지라 소소 라이페 스테이블 통기도 런 쉐라 키난조 stable 통고 둘은 쉐이 다 디치니 카릴리 둘은 오케이 더 심 잉원이 케버 숙침부지 용의 기시도 심 잉원이 키난조다 simgi nangloni gyroshuk chimbuchi liara spiritual path lana tigi saringe symbolis kiranzo mangpuchi lara spiritual path langi ingli yusari mixegi gonglo kempa dizola shuk chimbo da karli langa tichik chego dula soso nangloni gyroshuk chimbuchi li yana shuk chimbuchi hagoya soso gira ale da di tende redo ale da soso kare shura da awareness kana shuk chimbo le do chitingi dula shera kiranzo spiritual path la do chu gom nyamning che do chu che do da la un tende kana shuk chimbo chitingi do kiranzo gira 모두니 시고제 투기요 안데라 베비 소소 다 higher level 강라 레 투기라 곰냠린 곰 겹겹겹 소소 고네 야 통보 강라 레 투기 온데디도 시투기도 요라다 고네라나 디 physical 키란소 이다 벌저 항상 야 부차게 등기도 아니 나로니 임바이네 spiritually 키란소 베라 higher 키나기 다 higher self din 차투고 둘라나 티기도 나로니 베 그로슈 침부 차투야 온데디 등기도라 쉐라 okay what's more ani da kirangi chidu ani justice leader tin du kirangi ta tangdin kala pe shuk chimbo ropachi kirangi norgyo da te du sena kirangi tela pa stand lingyo ara kirangi stand lingyo kirangi tangdin chol shuk chimbo lega chigyo de tingi du tangdin la ne ti du ningji chonera shimbachi la yapochi dogo mindu kanye te disha samba din zola ropachi era 교단 강에 트레이딩이다 심치다 딘들 록바치야 아니 찍라 도 찍 중국도 삼바네 캐나기 될 록바치 온 딘디 에너지 샘상 kindness generous 란디도 온 딘디 에너지 리도라 쉐라 캐나 항상야 다와둑나라 그루와 나로니 슉치보지다 온디 그루와디 캐나라 가리 그루와 당고들라 심 단다 상보요와이네 델레 마 상보지 단다 찍
shimbala ropa chego a samya to dang shira ta dusu tingi mindu shira chi tu mindu samba ina ta kirangi jima ina ropa chi tu ya shimbala ra dusu tento ya ra kanya te dingi de la ropa chi tu ya on tende semba sambu chi gyo on tende yi energy chi li dura kiranzo ta tawa tukna na kirwa o tende li du anti chene ta kiranzo ta 카리도 쇼나 깁깁이 안 당기요 소소소 베기우다 단다티스 부수도 포도 차이도다 팀인도 삼테 되게 상마다 기란조기 제마 다와 죽나라 임바이나 틱투와 쇠 마제 셈바이네 베기우데 아운데 되기더라 셈바 항상 얘기 기우 아니 소소 카레직 레가직 제고 삼바이나 딱딱딱딱 제토게라 다다 기란조 디치다 레지니스 도 중기도 에라티스 직 제고 삼 한갈 제니제오 하데도 다데리 중도 온디 임바이나 기란수다 다 다와 죽나라 기란수 일레가 디에 지겨 되바 유교 낭신기 상말 내가 지도기요 온데 리루 시도기도 레쉐라 sorry 안티체니다 카릴리도 쇼나 다 삼로 기란수 베 님바 베 샤페 프리 플래닝 온디 칭이 차거들어 삼로가 베 그와 숙침보지 리도 그리고 리도 쇼나 tanta kinanzo tisik samlo mind pe sharp mindu samgi duwe kinanzo nanglara tende yu sigire ta kinanzo la kari lidu lana kari chega to ane tangbo ni chashe dik tangbo ni ta planning che ni chik lega chega to edo da tangbo ni samlo khor tu edo dang samlo pe chik kalaure yakbo hangsa ya cha to kyo on tende tungidura samlo yung ne gyurwa shuk chimbo shibuchi ligyo tungidulan shwera okay on the dawaduna samlo kedan kedangi mandawa chagidu samlo kedan ko chikte kedanzo spiritual path kangla shukchimbo dosha du yang awareness yungene samlo kedan da mandawa yora andela pabe generous kindness ma kedanzo hansa semba sam digalani financial ngi ki thone kanye mewara lega danda meni kanye the dingi duzola lega raya lega rawa ma se dende soso digala kone danda lega chiringi deso kone parya ta kangtar khari ne minira soso ngi thone kanye mati ya on de dingi dawaduna la 그 약터지 요지 삼로 약터지 심바 나로니니 교와치 심바 상고치 심바라 로파치 당된 강라 줘야 온 되게 상마 띵기도라 쉐라 다와도나라 온 되게 띵기도 안타타도 디스틱된 거라 오케이 다 가리도 쇼나라 오케이 다 차시 되게 안케란 속에 따라 가르쳐도 치마 가르쳐도 가와 도고도라 직진은 가시지기치도 야 사제 조게 사제 심발을 줘야 돼 이 차시 인기를 가시지기치도 양다디 소소 낭도 뼈도다 강바도 뼈도다 라사제 뼈 심발을 줘야 오데디 인기를 기난서 온데디 이 차시 띵겨 다 죽나라 온디 차시 기난서 단다 띵겨나 다 죽나라 기난서 차시디 죽겨 아니 계시 기난서 단다 띵기면 다 죽나라 기난서 차시 기르와 땅에 기 차시 용구도란 쉬어라 오케이 니 기난서 에너지 온데디 도시디다 델라 파베 다 용야디 기난서로 수 기르와디 소소초로 수 카리 용구도스라 기르와디 소소초로 수 카리 용구도 쉬어나 오케이 four pentacles 수 중에 오케이 기난서라 카리드 쉬어나라 당보 기난서로 수 고갑인데 중사 기난서로 고갑 중 아니 기난서로 고갑 중교디라 바비니 소소기다 빼만 버스 수요 마세 세이빙 항상 약부지 소소 백업 약부 유교지라 빠져롱 쉬용원에 샘데 메라에도 온 덴데게 에너지 집중기도 다워도나 이기나절로 수용기도 들어와라 가리라나 수요만 버사도 에치미 사야기 온디 리두라 쉐라 오케이 사이 딜레와치 아마 거니 pentacles 아마 pentacle 레시라 pentacles 라디 망치앙아서 빠져롱 중규당 용법다 안치다 materialistic 레이라 온디 키나게 항상 약부키나 망부 중교 항상 약부 중 키나게 다 소소 칼리 제기요라 다기 키나라디 카레 stable to life 약부도 르르 되게 통구도 라니 슈사라 온디 카레도 라나 키나주 칼리 캡 텔라파비 티부페 항상 약부도 타와 죽나라 칼리 캡라 텔라파비 소소페 다 거니 약파 미세 약보지 stable life 온디 디도 차토 얘기 온디 디팅기도 라쉐 온디 팔조 롱추기도 라 팔조 롱추 무이다 데레기 토니 그로슈 심부지 용구도 키나주 쇼라라니 쉐라 pentacle 디기도라 항상 얘기 오케이 다 cups 리기더라 다 키란솔라 카리도 쇼에나라 낭미 핀치 나라라 소소기 닝예오 되게 나라라 사상 나라라 시디 라페 시디 용기도 참튠 용기도 아니 파초 찍찍라 삼시 숙침보 치야 되는 용기도 카시 찍단다 카디 카가차딩이 디족치도 이네 다 다와둑나라 키란조 reunion 나나 티기도 가지나 카시직 다다 카가착 안디체니 소소 realize 아카타 노르샤 덴데 relationship 나라 덴데 치에 민두아 삼이 덴데 요라
다 된소이치도 다키난조 또 누트디 하고 소소하고 파조 파트너디 하고 니가 고니 참보차야라 니가 고니 투게 고니 참보차야 다 티치니 미치 항상 약보 계란이 빼 참보 튜브용오니 삼시 통보용오니 항상 약보 파조 찍찍을 세고를 찍찍을 세와 온데니 세와 잠경 온데니 융이 어디 마치단도 소소 패밀리 차기요라 부구당 차기요 아니 나라 키랑 때 사말리기요 나미나 가지지기 지는다 키 어도프트랑 인기링이 심발라딘데 리투란 쉐라 키란서 kilapeka 고용이 돼서 next 6 months 키란서 나라 키 샤차오 친중인 지모지 리아다 온디 소소 이나라 비 항상 약부터 부자토야 안데라 바베 페딩암도 오라 relationship 항상 약부스도에 키란서로 온디 리팅이 둘란 쉐라 대화 되게 더 두나라 키난조 유아 숙침보 약보 빼쳐야 시둥기 둘란 쉐 소소기 대화 소소이 파마 보고기 대화 임바이네라 보고님도 빼닝요 빼클로스 단다디시 보고이 계자 시트 소소 고속메 소소이 가르라와 보고 시트 닝이메 와네 더 두나라 파츠 understanding level 디 직리 두고 둘란 쉐라 다디지네 가르리기 쇼에나 오케이 okay kiranzo chikta khashida yang single mother tende yusara single ini lana tigidu single mother lana tigidu yana divorcee du lana tigidu no tende kiranzo nala yusi du okay kiranzo ra tende yusi du kiranzo pe kale do chikya dengi chime da so nga chikpo yi da kale ngarangi gen sama ngarang kego nge kale gyago yusam dingin tizo chidu la ani kiranzo kale da share chesa tende lidu lana tigidu so da 소소 직보 양나 배 powerful authority 거네 파리아 직 통보도 차기와 된데 뚱기도 양나 가지지기 체도 소소라라 justice 강tar다 소소라 직 딩마 송삼이 되죠 체도 justice 소소쇼라 수용기도라나 되기도라 okay 원데 리도 시팅기도 키나도 초로 추다 직 딩마 송아사메도다 소소라 relationship 나라 고고땅소 아사메도다 약부지 제마사 ngoma 다 미리 소소 partner 데 약부지 제마 송아사메데 예창마다 콜라 이네레다 몰라 이네레다 소소 partner 데라 레금 데 콜디와 키나기 통지 안 통어 마세다도 키나 베다 딱다도 차소다라 누가니 쇼에는 딱다도 차스 yes to lejo 다이네 야간 차네 game into dictionary 당알레 칼리페테소 라 파초파탄 데타 양디샤 다 레귤데 라이디 텐데 치리왈 소소 리얼라이즈 셔라 텐데 이시라 달로 로디로 따따디 고주기 유디 따디 아주 내가 상부치와나 델라바비 티부 상부팅기리 람상라 quickly 알레가 두고 직제와나 델라바비 내가 두고 팅기리스 람상 소소 레귤데 코레치메 레귤데 라파체는 코레치 온데 델라나 티요르다 달로 로디 믹시기라 onde di astrologically keshigura onde de tsiging ngene shoena onde de keshigura ani di de takinage ligum de korgo onde tongidu kinanzo khajiji soso madi wado chunso relationship na poto ches maroto ches miri ya poto che masoso lega chesala imba chik ding maso ni ding maso sameto da soso chi imba ina takinanzo du la justice ligi du la shuen justice dilewa ina takta dewa sugre ligum de takta kor kinage tonga o da tende chiri dusra kaji chido name fame success league du la shue da kiranzo ra da ngone kaji ende yisar nge symbol ra kiranzo na la kaji chi dende yusar lega ni tende chingira so side by side hustle chingira tende imbaina yang so da ende itanye example do chi shawana so office to chi la lega chi gyo che side by side yang so ye content create chi gyo ina kiranzo ra hustle jigido adanda laga ni chigyo on tende ta di imba ina content creation diknagi next 6 months la high level so pe tombo gang le toge ani successful chaya peketak nindak chungya so lara ondi tungidu la shwera kerangin da ge card ligido da kali kya dingin chi do kiranzo na o dige chi message karidu next 6 months la kiranzo la keta da nyenda da so la chik kali kya gyu nang shingi so la debuti tungidu la shwera ne tungidu ani what's more for 6 months technology 수용해야 된 소리다 된 소라 안수 가리 용구도 쇼나 to phones okay da kiranzo chashe gari digidula one kiranzo ge das movement diran redoda pachu da suggestion bachila dogo yana khangpa pyego da ni khangpa pyego shukchimbu thongdo kiranzo ra khangpa ship chego suggestion bachila ship chego room change chego la doda change nang shipment de gangla ra shukchimbu ji lidu kiranzo ra mind page sharp chadurang chingi chigora so yana travel chego world trip chego la doda de easy re kaji chi chidra kiranzo de international travel che de easy re la shera 직 shipment to change and gyurwa shukchimboji soso idanda desadang tenena gyurwa shukchimboji kaji chedo da simgi gyurwa ingire spiritual path lane chuna la shuko onde de simgi gyurwa shukchimbo nanglo ni gyurwa shukchimbo litwe me inner change
가지지 기치도 양소소라 international travel 치 파주 치로 도앙에 소고라 수부이는 그러다냐 야나 레카기 돈달라 travel 심바인들라 치야 레카 심바인들라 롱바 심바치라 레카라 온딜라 레카 치가 돼 된데 이스 이렇게 나서 치도 온딜이 도시 둥기둘은 쉐라 다소소소 메시지 링기 치라 King of Swords. Okay, the Queen of Swords, the King of Swords. Nika lista. Ta tamma dilan kiran sola kari su jungu dulana. Tanda kiran zogi chashi dik pasu chik dogo chik chego dilani chashi dik dengi di zogi chidu. Ta chashi di dup. Dupa masi in kiran ine ta dik song oni nyamnyong mangbo sayar nyamnyong mangbo pe soso ta jung song sira soso la. Ani sa sa yi sira ta di indu ta nga ta da di shik ta digi du pe kiu jung song ka le kya inte la pa pe tipu ye tuye so ta nga ta gone ine tombo doji le sim la ine pe shide shuk chimbo chi chunga jimi tanda sim na la da ta tik che wado ni che wado som che wado ta ngamda doji li digi wa ina ta kina anzo la kari du la na sim na shide ta digi du singe ka le kya ins tipu tuye so ta nga digi du ta di ta gi kina anzo chashi dik tingi chi tuwa pa su tuye gang o digi gi chi do ni ka do di ligi du ta kina anzo dik song sra kalike tipu tenso yapu du la dira ta yapu du diksha ta so simba ine lulu gang la shide gang la kan kiranzo financial ni already shide gang la ligyo ta ta stable gang la ligyo yapu suito gyo atende tungi do ani tela ba simba ine pera so stable emotionally stable rape takta to changbo gang la pe kyu gang la lulu gang la le to ge chon de tungi do lan shwera anti jini kiranzo la 7 of cups li du kaji ji chidu da dikari blessings rilan shuwa inara tiyore kare so intuition power la da gut feeling la da ya so tamung ni ha go e chiyora o di kiranzo la hangsan shukchibu chung ya kaji ngilam na la tuye do da kaji so la da de tuye do da kaji rangshi gi semba na le do da kaji choro do chi li de ni ha go e do da o de so la le dang ka ga yori ma shi le chama li gyora kiranzo lo di le dang de shukchi cha ra so intuition power mixing dan da des kiranzo spiritual path kan shukchibu dung chi da dege gi chi do ingire sam gi do ra intuition shukchibu cha gi do kiranzo shi on de de tung du la shwe 티직지 계란조 단다 레갈 믹스기 강에 테딩에 다 고갑시라 민두 카지 오고 총 민두 쌈딩에 되게 저기 치도 고갑 망부치 계란조 쇼라 수다와 둑나라 고갑 망법에 용기도 계란조 심토와 chewu like message ligidura ani ta khaji chi yang single relationship na la tana mixigi so dewa yak point chungu mindu samna kina zo la chitani jungi wa ta tungi dura ta watuk na kina zo ta single ngi de zo mingal che tungi do ngine kina zo la ra ko kap mang pu chik so la ra ta mi mang pu nyam dewa che mi mang pu yi kina la approach chi ya on de do tungi dura mi mang pu chi nyam dewa cha ko kap mang pu chi ada potential partner so ngi di tam ne diksari di pe apo du ko ya apo du mo ya apo chi yora da ko mo so jar da ra so gender so 자리야리 오늘이 약부터 좀 망보통 와이나 다 상마 약배 빙이 약보다 요르다 상마이니 소소염 상마 튕부 빙이 봐 말디 식니 마샤고 말디 인디크랑이 디스틱 식고야 도다라 디스 드나 약부 치고야 어디 치등기도 키라나 망보지 투야다 등기도 이네 델바벤 되난 치고야 치등기도 라슈에라 다디지니 다 love message 오 tadi chilingi doshira oh my god 6 and cups kone ligido kiranzo family na harmony chibuli kaje chik da singali ngi zolara life partner pass ni chu yungu pass ni chu means ta kiranzo man lopta de wala chambo yugo chiji anda chibu cha lega chesa bad kuran lu bathari bu kha ga cha yan chini da kiranzo kone chik tu andi chini da niga pe chamcha anga ma zade de ke jeshi onde 이 체닝 키란서 소소 따라 라이프 파트너 도 차도 나니 거도 차 onde 라니 디기도 야나 가지 직도 키란서 릴레이션십 나라 유딩이 디기 기치도 따디 카트 카리 퉁겨라나 키란서 파스키 미직 소소 닝니 오지 춘중기 독보 동모여라 땅닝이 오용이 직다 키란서 고네 투게 계제만 보시야 베기 우중야라 베스므 시디 중야 키란서 망보치기 따 커리어 파트 코나 디기리야나 help simbala ropa chegi career path chi yora simbala pendo simbala ropa chegi onde de dora tasima amji do da nursing do da ta kharisha chari gigin to da ra onde de so career path onde de insigre khaji mangpu chi chi do ra onde de tu do la shwe okay in kinan so chi reading da amsre shan dan du di marda so mare love message kinan so chi da interesting yor da love message ting do love message la di mangpu chi be ga do da oh di da ye ka di khelechi ani love message tiya chirra ani kinazolata next 6 months la kinazola love kan la love relationship kan la kinange love relationship toga ki message ani gau garok na la change to da kurwa to da ya ga de to da ani chik sab che ko ante da khari gare chungudura modi kola katni ni te warani
Okay, teaching into sha. Gifts. Okay, gifts. Love's greatest gifts is the ability to truly understand one another. Okay, they can answer a message karili to lana can answer like gifted relationship reduce on the lead to the can answer that already relationship nala you need is or yimba in re. Yana can answer that the sour relationship nala sour to name put next 6 months la and mambut tingi to can singling in its own the gig in by nere. Kantara can answer like gift. Tawa duk na gift tools la gift nyemba tools nyemba di kariri shuwa na ani sewa shuk chimbuchi ya chik la samshi shuk chimbuchi ya di samshi shuk chishu le tuya di sewa na ne gift chishu di re on di kiranza la chungu tools tingi du la shuwa na de on di relationship ka che kat mambulis tara kiranza la love relationship ta de nga mambuliso anda kone chik tingo ra. Unseen, Sarah. Love can be blind. Ensure you are not overlooking red flags. Ani yang red flags so yung sigre tin du sab chego ya chi ya tingi du lan shela ta ya so relationship ta singly ta chik cha mi chingam to be excitement ka chik shuk chibuli yung so red flag ta de chik ma thyo ma de yora da pa chu chik chila ma thyo de gele yami to tang adik to ri to same to the one de la this tu na chego ya chi tingi du chitan can also truly understanding one another, ability to truly understand rat chik chila pa chu pe understand shuk chimbo che thu ya gita katli tu lan shwe. Okay, ni can also get an on the dish to be do lan shwe. Okay, that's it. You know, the Buddha chaso in this normal so like a message they paying in Timoji link you and tata ragi pere wa you lan shwe ni can get into the sibaka ujung song and in you the che young. Hello Tashi Delek, if your animal sign is red then this reading is for you, and this reading is about what is going to happen or what energies are coming for you for next 6 months, what changes are going you are attracting. Okay, so first card is the Pentacle. The Ace of Pentacle is coming for you, so this card indicates that you are going to get some new opportunity in next 6 months, and that opportunity is going to be wonderful for you. Okay, after that you are receiving, because of that opportunity you have to grab that opportunity. Because of that opportunity you are going to receive a lots of prosperity over this. You are going to be prosper in next 6 months because of that Ace of Pentacle. Okay, so after that you are realizing something big, very big in next 6 months. Okay, that can be your spiritual path, you are taking spiritual path, or that big awareness is coming for you for next 6 months. And then justice is coming for next 6 months, obviously, because this year is fire horse year, so whatever you do you are going to see the justice. Okay, so if you do, you're going to see the karma, receive the karma very quickly. If you do something good, you're going to see the result very fast, or if you're doing something bad, even you're going to see the result very fast for that. Okay, so after that, Two of Pentacles saying that you are hustling and you're handling so many different works. Okay, right now if you're like, okay, I am unable to do, I'm lazy, I will do later, I procrastinate, this kind of situation for you right now, then in next 6 months you totally changing, your situations are totally changing, you're working, you're hustling, you're trying to make balance into different kind of work, business. Okay, if you are working in office, then in the evening or like in your free times you're going to do something else. That can be social, that can be content creation, that can be social media, you're doing something on social media, or this can be anything. Okay, so I see mostly are doing social media because you are gaining name, fame, money and success for next 6 months as well. Okay, so this can be for you. And about your mind, you are planning, you are becoming very sharp, you are becoming very wise in next 6 months, and you're planning and you are how do we say, you're strategic, you are planning and you are strategically doing everything, whatever you take steps, you are making planning for that before taking the action. Okay, so you're very aware, your awareness are so high in next 6 months.
And some of you are like moving away, far away from your current place. Okay, so that can be you are planning to do international trip, travel for work, you're shifting your room home, you're shifting your home, this can be anything. Okay, so you're planning something big. Big changes is coming for you about your current situation. Okay, this can be the current place, and the energy coming to you for next 6 months is, okay, the first, you are handling lots of money and you are saving them. Okay, you are saving lots and lots of money. That's why I think you are becoming very stable person. About your, not about your health, sorry, about your, how do we say, about your financial. Okay, yes, financial. So, and after that, the energy coming for you is like you are working very hard and you are achieving lots of things, financially or physically. Okay, you are achieving so many things, you are bringing lots of prosperity in your home, okay, in your life. And this can be a luxury life, you are going to live a luxury life after 6 months. Okay, that's possible. And about your relationship, you're going to meet someone. If you are single, you're going to meet someone in next 6 months. That partner is going to be very good and favorable, very mutual understanding in the relationships are coming with that person. That person is going to be very good for you, good matching, in the sense of good matching. Okay, matching with your energy, that person, and that person is going to be very good for you. Or if you're already in a relationship, then this card is indicating you're going to be in a more harmony and mutual understanding, mutual respect in your relationship, and your relationship is growing and glowing. Okay, that's going to be wonderful relationship for you for next 6 months. Okay, and some of you looks like you are single right now, or you're divorcee, or this can be anything. Okay, so if something bad happened to you, or you have been in a situation that you are not happy right now about, this can be about your partner, about your person ex, or this can be anyone. Okay, you're going to see them suffering. Karma is going to come to them in next 6 months, and you're going to see them suffering, and you're going to feel like, okay, so they have done this to me, now they are facing the karma. So you're going to see that kind of situation as well. If you are single and you have been betrayed or bullied or anything. Okay, so after that, if you are working or trying to do a content creation, or this can be anything. Okay, in your workplace as well, you're going to see, and you are becoming very famous in next 6 months. Okay, you are gaining fame, people are appreciating you, you are feeling very proud about yourself. Okay, that kind of energy is coming for you for next 6 months. And you are planning, okay, strategically planning everything. I think you are shifting your home, some of you are shifting your home as well for next 6 months. And for that, you're planning strategically, very cleverly or smartly. It's better to say smartly. You're being very smart and planning, and then shifting your home or place, or you're traveling around the world. That's also possible for you. And that, you have traveled the world, and now you're feeling relaxed in next 6 months, and you're going to feel very proud about yourself. At the same time, you're going to feel very peace. You're going to gain inner peace in next 6 months, and you're going to feel relaxed. I have done a lot, now I have time to relax, and I can afford the relax and luxury life. Okay, so you're like proud, at the same time peace, and at the same time you're enjoying your life. Okay, so that kind of energy is coming for you. And some of you, if you're single, then you're going to receive a lots of potential partner opportunity next 6 months, and but you have to choose carefully, and you are receiving a message unseen. Okay, that's why
love can be blind. Ensure you are not overlooking red flags. Okay, so that's the message for you. That's why you have to be a little bit choosy while it comes to the life partner. Or okay, so if you are very serious about the relationship, then. And now the message, love message, is like gifts. Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So this is a message there, and I see lots of truly understanding in between you and your partner in next 6 months. Okay, lots of mutual understanding, harmony, respect. You can name it. You're going to be very good for next 6 months about your relationship. If you are in a relationship, even if you are going to be in a relationship, you are going to meet a potential partner, and then after that you are going to feel very, very supported by your partner. Okay, and I hope it resonated with you, and thank you so much for watching. I will see you very soon. Tastele langlo tatso ni kenan so la lo sarni chini ni tawa tuk na la kenan so la gruwa ande kare kare chungudu kiranzo nanglo le girwa kare kare chingidu chilo ni kiranzo le girwa kare kare yungudu chungudu srawon de kolari ringi na shairan kiranzo kande do chinetang girwa kande do chi de do sra ani tangbo energy kirang energy kande do chi de. Oh my god, mo kokap mang budo 중요할 기나라라 아니 kokapti tene isi da so taira kashi single ingi de zochi do relationship nala kokap insi kashi da relationship nala already yungi de zochi do ni di kokapti yang kiranzo leka tan tene gala insi ri ra kang tar ani paju longchi suya da tene gala kokap insi ri on kang tar kokap hangsa ya mabo kiranzo cholo su jungudu la shwera next 6 month da wa tuk nala ta dijini kiranzo la ta double ligidra ta relationship tang tende gang la kiranzo ta toxic tende jungsi gidu ta di kharil shoy na ra kiranzo gi ta kokap ta ta single ngi de gi ta soso la ta relationship soso dewa soya gi de miss sawa de mangbo do ji soso chola chura chik mangbo do chi yung ai na ani kina gi da dina ne dam khyo do chi ni manam bai na ani yang kiranzo la midu ande toxi ara de ani chambudo chacharan jeni soso ta duga e dukha e tema to on de do ta de is single din zo chidura da yankina zo already relationship na la yungi de zo chidura the relationship la ge problem me wache kiran zo ngi la ra shemba ende gi ti tuge chi ge to da de is di indura shemba gi ke jala shida de no ma chi go ya chira kiran gi da 다다라 소소 relationship 약부도 삼바이나 아니 디키마라 미시바지 계자인데 직 라갈도 참참도 아카시 소소다 아니 요도다 빙게데 낭라인바네 뚝싱도 게지게도다 지 약부민도 라데도다 카리도지 중기요 아이나 양 근데 유시기를 카시지 치도래 양 상말라 슈메라 근데 요 아이나 양 키란조다 온디티 섭섭치고야 아니 간다다 relationship di protect chego ya ta di yang kiranzo ngi nala pingya ende gi mai baje tharin buni mi chimba ende gi an to get de isi kari bai ne so tagi che de isi protect chego era tewa ya puyo ina ya pochin simgo ya ondi chuktingi dura ani kiranzo la kari chungudu shuwa ina kashi da so pugu chungu mi du samba ina da next tawa druk nala kiranzo try che da pugu che chunga ge chance dura kiranzo fertility card le dura tindu pugu chungya 아니 소소 이네 소소소로 통축치를 줘야 되는데 등기도라 기난조 내가 빼앗부치 심바상부치 심바르르치 구양야치 소소 삼로 이네 당당 규와 당 계제시당 이네 규와 당 강따라 소소소소라 제와 숙침부지 소소소라 직 통축침부대도 당 원데치 아니 온디 규와 기나게 에너지디 규와 투된 이윤이 미딘조 임바네 칩다는 거라 기나라 계시당 당 강지 돈의 규와 되게 기나라 따당 강지 돈의 규와 되게 기나라 빼 약부도 시지도 님바도 세마도 세부도 sorry 나고디 카드이더라 남식이 지금 온디 남시다 몰라 아니 어디기 치니 다 키말리 되자 어디 다 심바기 키랑라 항상하게 디치에 치팅기도 심바기네 따당 기로왔다네 키시당 기로와도 키랑 출라 respect 슈치엘리 투야 가지나 키랑이 난고네 소소 기로왔당 샤도니 심바기 연기 키랑라 트리트 체당 상만 기로와도 에촌데 디치 리도라 쉐라 따디치니 키랑조 따디 키랑조 나라 디도 spiritual path 라 소소 라마 삼보치가 안디치니 키랑조 spiritual path 칸라 슈에 소소 난로니 심 기로와당기 레도다 삼로 키당 기로와당기 레도다 awareness 샤기 레도 spiritual path 라 추 슈침부 장기 추간라 잉 슈침부 레데 디도 키랑조 다
나라 믹스 이다니 심벌 다 기나조 나네 공로 게임바 되게 지도 인기를 섬기더라 다 디치니 기나조 다 총당 데리강라라 기나조기 총당 비즈니스라네 디기도 야는 기나조기 레가 체자 촐라라 아니 소소 직 파소 파트너십 체네 콜래보레이트 체다 파소 직직라 yap겨 체네 니카피 야부차든 차야라 기나기 총 야부트에도 파주딜레로 빠지 파주디기 기나는 수로 빠지 파수로 빠지니 베 계단인다 사 야부베 차도 영원데 디기도 레벨 하이가나 레투야 계단인다라네 디기도 체다니라 Tilo de tailo ni kerangenda de lela ochini chagris ondi chitane gona de kare astrologically ondi shigura si ngene ondi shigura tindu kiranzo la ne keta nyenda ondi la ne tigidura kiranzo pazo chikchila no pachi ni ka keta chimbo nyenda chimbo cha ondi de la ne tigidura social media da de ala lega chingi baina ondi de la ne tigidu collaborate share to da ondi de ingire tsama ya ko cha do ondi de yang kaji chigi chido ni sozora the partnership the outlook na partnership jene hangsa ya pucha on the dating gidula parjo long chu yang la ya pucha on the reach to gidula and this jene kina the setback jene this chick da karita city mi do karita city do so awareness to shuk chimbo kelera the lulu de you are in by ne lulu da nam gyu na lulu de to mi this chick de ranga chick madigyo do chick do chick che de ko chick do la do chi ora so chick ma che wa jin de to mi do samyin de da next out na la lulu de to gyo so relax che to gyo simba ne kyu de to gyo on de to do yang kiran so lega khare che ga do ane chik ma tu ga do chi chung de do sam yin de zo chi do ani kiran so la khare chung do shwana ta ma ti ko ya tik tum se khare do la on de lulu de so la nye ba nye cho o tiri do la ni ra ha go realize che de yilam ting do ra on de ting do la shwe ti che ni kiran so ta 다 dewa nang la imba ine re kinangira 항상 kinangi karishore yakpu chetuya kinan 항상 yakpu chetuya lead chetuya kinan this power kala tetuya den tingidura power kala ya sozo hamba chimbu che marapta be ondi shumera sozo power kala mista sozo be keja ine shekyu nyimbo do shekyu do cha onde de jen sozo be yakpu cha ni namina la ine be chamdun shuk chimbu kele tuya kinangi jin 남균 키라기 계절 시라 되나 지금에 시라 니니 민두 삼겨 와이네 다 타원 두나라 키라기라 창마라 지 시키우도 샤니 창마이네 키라라 니니 온데데 제 낭라 나 낭미나라 참든 슈치 보지 킬레 두야 온데 데이도기도 키라나 온데 데기 니바야 리두라 아니 디젠다 키나라 마티 와도 직단 직디기 민두 삼대야 되게 상마 쉐이크 체인지 차요 온데 되기도 키나기 내가 제서 직디기 민두 삼바이네레 저와 되게 나라 직디기 민두 삼바이네레 키나기 카리도 직디기 민두 삼디겨 노디 나라 체인지 슈치 보지 리기도라 키나 셈데고라 마고야 치니 체인지 차도 치온데 데이도기도 란 쉐라 다디 키나기 나로라 키나라 기르와 카리 중구도 라이드라 안 키나다 치로네 키나라 가리 중구도 라이디 니에디 마토잉기라가 Chiloni ma kari chungi du shuwanara ace cups leadera. Okay, chiloni ma da dikche kiran solta relationship kala dagi chi confusion to chile atungi dara. Confusion to chile atungi du ani o di da kari du shuwana. Confusion go min du kiran solta single ingi di zoichi do relationship best of the best relationship di kiran la chungi du shuwana diksha. Ra so paying is single ingi di zoichi do message le do dadi. Best of the best relationship rakina la ta yakshu thishu renshu chamshu lana ti dra yakshu ge dikina la tuk tuk ya tagi confusion do kina na lo confusion do ni chile ne kina sala yakshu dikina sala yungu du la shwera ti chen the toxic relationship tik du la dilara diksha ta kina so ge khachi chi che do yang di toxic di relationship in samar kina ge leka chesa da te de la te chi kan ge ti do de de yin si do khachi chi che do ra ya so so leka chesa la te chi mi di zo ya ko me gyo do da chi so so la chi ti mi do sam te do da on de de ba na kina ge kali ra so so ge de ba yu gyo na shin ge leka chola do tu wa chi do ra on di chola do tu du kina ge kali do da ya gro lam sa de do sudden shock and de mi do on de do chi ra so passion ge chi ta ne kina ge the toxic relationship that is the relationship madi wa de na la yo ai ne ge mi do kina gira so de ba yu gyo na shin chola do tu gi yo wa on di tu gi do ra kina ge da du na la anti chini da kharili duran high priestess okay kina zo da lama sambo chega shwe do da anti chini so da chu changye do da kom nyam nin che da tendi kina chu ga la english shuk chi boling chi dura kina zo na da o de gi chi do da ta wa na la
잉레와 맞아 키난조 취 제온디 갈라 소소 낭로니 거라 슉침보 뉴바야 소소라 취기 뉴바디야 소소라 죽투게 진압 죽투야 온디 퉁기도라 쉐라 진압 죽이 요한 소소디 갈라 하이 프리스티스 게 에너지가 리드라 하이 프리스티스 라두 한 키난조 챙겨보가 다 야가 항상 야가 약동니까 녀보 쇠도야당 이는 옌게 에너지 님보 녀보 주 쇠도야 챙겨보 쇠도야라 아니 디가나 소소라 가릴리르라나 직 intuition 도 숙침부 차야 온디야 리기리 아니 소소 곰냠링가 숙침부 도토야 아니 계제시라 시망고아체 곰냠린 당때 디 숙침부 치교 온디라 뚱기도 기나zo 뉴바이니 소소 tik라 진압 야부 추기요 추 슈니 데조 진압 야부 추기요 온디 뚱기도 나 쉐라 기나zo 나나 아니 오케이 근데 진짜 기나zo 하이 프리스트레스 디기 첼라니 나이트 오브 소드스 리드라 디 기나zo 기다 삼로 다 소소다 다 소소낭 로니 규와 숙침부지 당 미상마이 기라라 다당 규와 숙침부지 당 미상마이 트리트먼트 기라라 직 마타와 직 소소라 직 약포도 직제 마타와도 직제하고 죽도 안다 기나라 가릴리들란다 니게 삼로 로 째직도 쉐드라 삼로 직 플래닝 직 틱네라 동우디 잡로라 기나 다 도투기요라 소소 체시 직 틱 아니 온디 갈라 약포친 도투기요 온데 데퉁이더라 온디 갈라 소소 도 아니 도 도기요 마센 델라 파피 소소라 Debo ego nakshingi di kan like jotu wache ni kirangi telepape ani kirangla tibuya chungyo on the day tungidura ani 3 of pentacles the partnership tan the day kan la ani 5 of swords lidura ani kirangsola ta kharichi lidula partnership to chha to era ten kirangso ta otuk na partnership chene on the yarge yapo tongi chida kirangso na la on dege ki chido karidula na kecha kangtup tup ki sab shego partnership chidu kecha kangtup tup ki sab share ngembo share yapo share kangtup tup ki sangma share kecha kangtup tup ki pe sangma share to wache on di kirangsola guidance on the lidula share relax kala dingi dizola 10 of pentacles oh my god kenazo relax chini de di chini kenazo la kari chungudu shuainara ani shini kenazo to soso lele de tokda ye di shuaina mangchi ta di energy relax kala de to go edi ye bomo feminine energy kala le to du la shue kenazo mangchi chi da feminine imba inere masculine imba inere kenazo bu imba ine bomo imba ine energy shukchi ji kenazo masculine na la yusarira leka che chi jengi che sum che nga de tu mindu nga chik majin de tu mindu nga ta chik che go랑 링아 치 열게 땅고도 소소 열게 땅고도 열게 땅에다 베스트 약보래 내 내가 치고도 낭라 프로바이드 치고도 낭라 벌줄롱 치고다 열게 땅고 둘래도 온데 부모인 바이네 삼로 온데 키딩이 치요라 다 딘조기 치도 다 next these chick feminine ge energy la ligi do kinazo feminine energy la do nga chamcham hlulu dene digiri ra nga 인지미지 창마 니 제고 말이긴 창마 nga 키우 말이 nga 디 hlulu dene digori chamcham nga lega chini digori 다 hlulu di accept je toge jo so chamcham ye husband gi provide chigi waine ta nga accept chini dena digori la ni da only feminine the masculine la di bomo de la masculine energy shukchi tagi waina 말이 ngaran cheor suji ngala tin ti me ngaran kang ba lang go ngaran chego langi de masculine ge energy shuk chimbu chagiora ta kina ge ta tawaduk nalam feminine ge energy nala chi ligi tu dara chigi resta ra ngala the provider dus ra the provider kinala chi nangla palju longju killing di nangi pingya buim bai ne re na soso gi kyoga im bai ne re soso gi karo ka ni ni gyuni chi ente soso pa la gi bai ne re onde de killing yo aina 다 this race chene digi dunga ande jego marelani so family sa okay feminine ge energy na le de da khare ligyo re lana to ngonne hangsa ya nanglara paljolong chu phelia kyona ti chi lele de feminine ge energy di subona la kile tuwa na rangshin gi nangi paljolong chu de zo yapochaya kandis yapochaya lana ra so gi nangi the masculine energy yu chura on dinzo gi kile provide chen pe yapochaya da dende tungi do kirangi chido energy ra okay dende tungi do anchira ne ta kiranzo ta yang ende yisire ande simo kare simo singi nala di yugira da yang kiranzo masculine inge pu inge de po inge de yunge de zo ichido kiranzo da feminine energy gala de wa imbai na ra ta ngala da provider dus nala da
chikra ni kemi yapo chidu nge karo yapo chidu nge ama yapo chidu da nge pala ya ta so this day de nge de imba na kiranzo ge energy change masculine chagidura next 6 months la kiranzo la masculine energy kiranzo provider chagidu nang la ipaljo longju kinur killing dira nang la chu killing prosperity nang la prosperity killing di kira chagidu kira gira energy change chagidu okay 다 강들 소소소 에너지를 내고 치어라 딱딱딱 리투 두냐 온데 슝이도 스라도르다 안디체니 오케이 다 키라조 next 다죽 나라 키랑기 단다 family 나라 참드니 약보 키우직 수투에 디금세 카리도 좋아나 치료네 키라나 엄마 강이도 숙침부터 키우메기 숭이도 숙침부 중 키라 하트브레이크도 숙침부지 온데 단다 봐도 힐 제마투네 데데 저 셈나라 하트브레이크 차소 약보 치마소 마라탑소 두엔 중소 직 두니도 직 중마소 니 삼바나신 중마소 오데 삼데 저로 소소 셈나라 오데 삼테 디게네 다 키랑기 류투구두라 삼데데 칼레가 류투구두 간데스 류투구두 쇼에나 아니 키랑기 남미 창마 참딘소에 창마라 소소로 중마 송사바 낭신 쳔바다 베 야포 트리체 ai na ngara ngoma ende ngala ende teaching inji ngala ende yapo chingi jungna samsta ngala jungma so ngala marathami jungso inde ngami shimbala de chingi me la duda shimbala ngape yapo chingi ngara ngina mi ba ne pinge ba ne ni yungi to poto mo ba ne yi yungi mi de zo ba ne re ra changmala ngi yapo chingi skina pe yapo doji energy pe yapo doji cha do dura kyangi onde gi chinen kyangi da onde yapo chi cha kyangi chilo la mila yapo chi cha do 아니 그랑이 나로라 마디교직 엄마 중소라니 심되게 직 트라우마 도지 심되게 지라 심 하드브레이크 차거든데 요라 심나 트라우마 어디 그랑이 류투기요 랄류투기요 갈레갈 힐 차기요 와뚱기드라 그랑이 오늘 에너지 항상 부둘라 쉬어 그랑저 이치드라 힐 차기요 심바키우 차기요 룰루 차기요 온데 뚱기드라 가리 마디와도 추이네레다 다가릴기도 좋은 나이로 컵스 오케이 디제는 인기나서라 카지지치네 싱글링이 있어라 프로포설라 프로포설 리기둘란 쉐이라 소설 페데 바잉이 세와칭이 잡어칭이 페 거우칭이라 소설랑이 버스 망보팅이 원데라 소설 페 거우칭이 기라라 passionately 세와칭이 원데리 야포치라 소설 촐라 수용구둘란 쉐이 싱글링이 디즈위치드라 오케이 원데리로 시팅이 둘란 쉐 오케이 기나서 치 리딩 다음 스테이지 아니다 두니에 다두 love message 팅기다 기나서라 그냥 this interesting That message wish someone you wish for is coming into your life okay can I get the boy you gonna she meet you around the can I miss na la chu yung du stawa tuk na la on the keshidu individuality be wary of possessive partners and maintain your individuality okay yeah? partner di kina chola su yungi di ape over possessive chigyo ane kina ge di handle chigo ya do chitingi du la shwera settling avoid settling for less than you deserve in love ta kina ge da kina ge de ba yogi nang shin le takta chi du mindu sa bai ne da de la ba ya ta tik to re ta ge martis settle chisha ko ke mari sa me chong di kini machis kina so singling in zo chidu love message on the daily do lan shwera love message la ne tigidu guidance la ne tigidu okay ni kina zo la reading dagam srishan so la go message de pe ning chi mo chi ni rai pere wa ye link ho chi ni le pere wa ye la shwe yi in kina ngi no disi ba go chung song ani kina ge channel de la subscribe che ba de la tu je chi la ni shwe yi ani nyor de che yong if your animal sign is ox then this reading is for you this reading is about what energy changes are coming in next 6 months after this losser or from this losser to next 6 months for you so first your energy looks like you are receiving a lot of opportunity okay this can be in your relationship if you are single you are meeting a lot of potential partner in next 6 months and you are going to get a little bit confused to choose the best one okay but it says the card says you don't have to be worried about it because the best partner is coming into your life so no need to worry even if you see a lot of potential partner opportunities okay so this is for the single people and if you're already in a relationship then this message can be for your career path okay you're going to see lots of opportunity in your career path but you don't have to be worried because the best choice is coming to you okay so you have to grab that only and about your relationship some people are going to be devil in your relationship okay so you have to be a little bit aware of that like some people are
trying to, you know, break your relationship, or these kind of energies coming your way, so you have to be a little bit careful. And if your relationship is not going that good, if you're thinking like that, then you next 6 months you are walking away from that situation and you're going into better place. You're following your passion. That kind of energy is coming for you, and you are in a empress position, okay, for next 6 months. Like you are changing yourself, you are loving yourself, your self-worth, self-esteems are increasing in next 6 months, okay. So you are being very positive in your mind, and people are treating you differently, okay, better, and being respect to you, okay. So that kind of energy is looking next 6 months coming for you. And if you are trying to conceive, then next 6 months is going to be very good for you. You're fertile, you're looking fertile in next 6 months. And some of you are going to be in a spiritual, going to go in a spiritual path, okay. You are taking spiritual path and you're receiving lots of blessings from the very high lama, guru, or rinpoche. This person can be anyone, okay. So you are receiving lots of, how do we say, wang wang and lung, okay. You're receiving that. So after that you are going to be changed from inner self, okay. You are changing from inner, you are increasing your inner wisdom, okay. So your awareness are very high, the high priestess is coming. So that's why you are going to be intuitively very powerful, and you can feel the things, and you're very aware. You don't want to talk much to the people, you're just spending time with yourself or with spiritual path, okay. That kind of energy is coming for you. And about your career, you are working with people, okay. Like teamwork is there in next 6 months for you. Some of you, like, you are going to collaborate, and you are going to do a business partners, and you're achieving a big thing in a business. And sometimes when you talk to your partner, you have to be a little bit careful with your words, okay. That's only the guidance for you for next 6 months. Other than that, you are going to achieve lots of financial in next 6 months because of that business, that partnership, okay. And some of you are like, if you're female and your energy is like more masculine energy, then you are coming into your feminine energy in next 6 months. Because of that, you are going to see very prosper in your family members, okay. Your prosperity in your family members. Or if you are male watching this video and your energy is like female, like feminine energy, you have more feminine energy, then in next 6 months your energy is changing into masculine energy, and you are going to be the provider in the family member, okay. So you are going to feel very proud about that, because you are the provider right now in the family. You're bringing lots of prosperity in your family member. That kind of energy is coming for you if you are male, okay. So after that, about your relationship, you are like, you are changing your relationship. You are bringing lots of harmony in your relationship, okay. You are going to be very manipulative in a very good way, okay, not in a bad way. You are going to be very powerful in your family, but not you are trying to do the overpower in your family, okay. It's just you are powerful, you are manipulative, and you are trying to bring the balance in your family, and you are trying to bring harmony in your family, okay. So because of that, you are healing your past trauma, okay, past trauma or inner wound from betrayed, heartbroken, something you have tried but failed, and you have holding that, or some people have betrayed you, or this can be any situation. You're holding something in your heart, okay, I can see that. So in this 6 month you are releasing everything, and you are going to heal from that past trauma, because
now your energy looks very positive and energetic and powerful and manipulative in a very good way. Okay, so that's why you're releasing your past traumas, that kind of energy, and you're bringing lots of harmony in your relationship, and you're being very loving, kind to the people. Okay, that kind of energy is coming for you, because you might be feeling like, if some people betrayed me, I felt very bad. Now I'm not gonna betray or bully to anyone. I'm going to be very kind, generous to the people. Okay, so that kind of energy is coming for you. That's why you are healing the past wound, because of that kindness and generous of your work. Okay, after that, if you felt like something is not good about your relationship, about your career, but this can be about your health, this can be anything. Okay, so something is completing. If you are not happy with that, this can be some of you, for some of you this can be your relationship. Okay, the old relationship, the toxic one, the bad one is completing in next 6 months, and you are going to get a partner, very good one. Okay, very kind, generous, loving, respectful partner is coming to you to propose you. Okay, so he's going to propose you, or she's going to propose you. Okay, so after that, something is completing, and then new beginning is happening in next 6 months. Okay, so this can be, for some of you this can be in a relationship, or for some of you this can be in your workplace. Okay, if your workplace is toxic or surroundings is toxic, then next 6 months that toxicity is going to complete, and new beginning is coming for you. That's going to be wonderful for you. You're going to feel very happy about that. Okay, so after that, the love messages for you, like wish, your someone you wished for is coming into your life. Okay, so this is love message for you. Someone you have wished for is coming into your life in next 6 months. Okay, individuality, this is the guidance for your love life. Okay, be wary of possessive partner, maintain your individuality. Okay, so this is for like guiding you for your relationship, and settling, avoid settling for less than you deserve in love. Okay, so that's guidance for you for your next 6 months. If you are single, okay, then these messages for you. And that's it for you. I hope you received your message and it resonated with you, and I hope you enjoyed watching it. And thank you so much for like and subscribing this channel and sharing this video to your friends and family members. Thank you so much. I will see you very soon.